Mayensa ma wachi biem ne na wase omre no wadaje a wode afem Adom TV de edu so no ye Badwam kase ansam no ne obetie wo mu bi ene chief of defense staff achiremu de ntia adehye nwotwe no ye de wonmo egu enema bi etise mu sansemi ne nsembi anopa ye de so mo sa Adom TV Badwam kase hwan live on Facebook/Adom TV extra Go TV 119 DSTV 280 Oko YouTube search Adom TV Tube ne kwa Adom online.com nsemi ne nsembebre ewo ho medindi afia amankwa tamaklo afia ni de bientie se den nsem no etie Chief of Defense Staff Lieutenant General William Japan ne de nsem otudwa kire Ghana fo mu adehye nwotwe no a na ano wukuada wokohia wonkwanhia wo ye de wo mu egu de ye hu ne se ye boto no na mmom wo boboa wo ho pa ne sansa na aye hye nti womo edigu saa womo bag ni mu a ebe ya de fofronti ene koba se ye de wom gu bibi atise mu nchemu enie. We had to do the recovery effort with the available and appropriate material we have on the ground. We had some body bags at the scene, but the remains were so heated that it was not conducive for the bags to be used. It was in a thick forest, it was getting late. We had the option of leaving our remains there to the following day, and we know what could have happened to the bodies. So the team that was up there assessing the situation decided to use available material they could lay hands on to start to descend the high ground. At the foot of the hill, they met the medical team, and with the body bags that they had, some of which have been also sent from Anglo Gold Ashanti, they kept our fallen heroes in those bags decently. They kept them in ambulances and sent them to Kumasi, where they were kept in coffins and draped in national colors, befitting their status as patriots of this country. Enwa ansiwa na Chief of Defense Staff Lieutenant General William Japan guso echechiremu se sa black box no won mo train na afei de onimdefo aba no ababie so na hwehwemu bi esefata na akoso. As at this moment, we have retrieved and are keeping the anti-crash recorder. We are waiting on the experts, the manufacturers, and a decision will be taken as to how it will be decoded. If there are any further information that we get which is new from what has happened, we will let you know. But I want to say emphatically that recovering our patriots who lost their lives on that day from that high ground to Accra within 10 hours was something worth noting. But I can tell you that this is not what the Ghana Military High Command endorses. We don't endorse assault, not only on journalists, but also on civilians. And for any of all of these incidents, we do our possible best to investigate and get to the bottom of the matter. Probably what we haven't done is that to appease the culprits, we need to let you know, to appease the victims, we need to let the victims know what punishment has been meted out so that it can appease them. Yambongura yensam fofromo na chocho ni penima MPP amanyoko ya Justin Frimpong kodua kasetia eye TikTok esibia wono ekasafa Z9 yemhyen yakotehwe ya adehye nwotwe eto na nanom nsiedo no ehu
MPP among Kuna one General Secretary Justin Kodia Frimpong edi ni maba be pimo NDC for one matena yekese wada braka won kramante mu hase wonante sie nyina ene se wo brichi ebe o man Ghana nam so ma wono mo emema enum eti na nanom ensedo wo boase no wo ba ne wono mo nyina aba besu abom wo asema ato wono mo no ebra wono mo pie mu hase no enkomode pina ene koso a ewie Adom kase ene General Secretary de ma MPP edi nkomo bisa na se eye nsem ye nam abefo ntentan so ekyere se enka nipa kubu na se wono mo eti na nanom ensedo nemum enye nipa num a wono mo efri atesafo asase no se na wono mo eje no wo kyere se na enam bridge si in senko for ba akumienu bi akeka nsem a ensem fata say bi ka se o omo kra se bi omo toye no na nkenye omo mum na nke se ke nipa foforo bi kra mpo ebi so ka nsem a enfata bi kra se opposition for kra se echi ana sa no mo akosi sa kasa no enye kasa edimu enye kasa ehoti nti ye MPP die obi o kasa asem bia no ene MPP na kasa asem no na MPP entimi nkasa asem ne da nti omo kasa no kwansa ebia omo ye MPP fo nkwampo no omo kan ho a ye pacho se nipa no kasa emum ye nsoma obia eno echi no yetesena ni dima NDC amanyo kuno Johnson asi di nketia enso editu dwase mate se Tamale Central one issue statement se duru ha monkobi edamase se bio se obi bebu ama waja onan se wa ko aya ni su ko ja onan pe kwa na no aye simple ntino edamase me amedi nsem ye chima Adom kase amedi ni selasi amo na me kasa ya Krofom Divisional Council no sa won makwan ma sikaman brofo yedu adehye won mo eni na wotweda bia warehosam kase a ebomai o se de wo kan pepe enne na otweda se de atwentima ti se si Ghana man eto Ghana man no na anka enne nanam susu se enne o mai bibi kakra de ahye yempinefo nanyam nso ye ha na pa ya na tumi efi ahifikasi mu ba se omo mprema sa de ne enkoso nti eguso a ebisa de nti a omo ma sa de ne enkoso nti me no ka sei omo nyamfa emuaya emai eguso a yeti emuaya ebifiri anum nchen abeka yensa yeni ti memufo okrodua mu bi nso ni nkomo ne misa ti memufo se dia bai e de how bi ene eka bi abre wo mo ana de ye de how ba to wo mo so kire se obia nkofrom a wo mu se me de na me ni ade enso no me ba em beti se de wo masi abre na mranti se sa de a wo mo kai ebra wo mo bre afa de ye ya se memufo se ye nyai na ebia na ye ho akwakire wo bidin e de Isaac K Nomenyon Adom kase Amponsa Chrome Chief Compound we fija kwa Abre North mensi mu asantemante mu ese wo mu ahohiehie mu wo mu famu de kakra wo ye ahwe apomudi mu nsemo no se nyina mahode a woni nti enya wo hawo e wo so Amponsa Chrome aye krokuma e wa fija kwa Abre North mensi mu wasantemantem ha na ne wo kire mu se wo hwe won Chief Compound na hweboa wo mapum den kakra nam sekania eni Chrome honti ama wo ndwumadie ayeden pania wo da Chief Compound ya no aye Mr. Richard Mankwa wo kyerese da bie nipa be sa hanum ene behwe jarehwe e wo ho nanso kane eni honti ama wo ndwumadie ayeden issue generator in often no say any more often using it emergency system you know on my generator is but see no say petrol say no any bit me ato see you buy the generator no the ma you know issue no any issue for generator no my light there and I dana per se no one that's so more high empire yeah but it can be so one said the name so fresh and there it's an say moment no but a bend day it won't pass on the one what do many other na yenya light no bi in precise enu achi Adom kase ni kromafo bi a omo Amponsa Chrome bon komo no mo kire se ehia light wa ha ehia school feeding yes ehia teachers yes enso na entimi mba kese etimi ba na ase enkura no so mo kan so mo ye pipe ama mo enso omo se generator omo de betu nso omo nya generator na enche nso no
nkran so ni school mo Okay. obutu bi ma school for no Okay. enso ni ma wo hu bebre wo san ka etimi ye enso so se si ahode no enuru ho eti de esi esu ni na mo tu si wo no e wo san kom be boy na ja ye na nso no ma school for no e bi fere chichichi so mo ba na nso ni ho no ma omuntimi enidi enya bibi enworo yensa ayi nya toilet da afichire na nkore ya gusua. Road consultant Mansa womo fanko road construction no ye engineer Kwabena Bimpon na ene wose aban no wotua sika 800 million Ghana cedi de ama edumaku so wonhwe na 6 km nsa womo fanko kwan no onwie. Eya osoafo a ono na hwe roads and highways eso governs agboja e de betudwa enche ye bia se aban no de nhihye egu akwan mu a eka wo mo de e de fasa ekwan su no wo mo betua yene mo kase aban no edi ni bohye so ama aban no akotua eye 800 million Ghana cedis e de ama Maripoma contractor ono e na esiesie ofanko ensawom ekwan so se kwan no wonhwe na wonwie wo sansem ya ho no Adom News nsentwofo ene consultant a ono e na ehwe kwan amaomo eyi kwan eye engineer Kwabena Bimpon atwetwe nkomo wo kira eye no kretrodo sa kwan yi wo mo bewie ni na afimu na wo de atodwa se efri nyame yadoma na wo twa ye besimu yi contractor no ebe hyase na wakosiesie sa kwan se na omanfo enso ho ebe top. Adom News in Central for ene ahyemkafo a wo mo nam ensa wo mo fankon so edi enkomo fa aban ni hihye ya wo de etuaka se contractor no emehye adwuma ase. Ti essence aban etuaka nko ande a yesre no adwuma de oye ne omo wuska ese osunya ahwande na oye mayen nti yesre nkwa no onye mayen ye bre nti se ne aban yiska de ama contractor no se wo mbe ya adwuma na ya da aban ase na mode ehwe ni mu kwan animu ya ne se ne esisa contractor no ya kwan ni mu da ho a na ye betimi efiri ochine ko ye benya kwan akwa abantem so no na yesre se obeba kwan no so abaye de amayen. Wasansem yi hu no Adom News Central for ene Municipal Chief Executive Emma Gan West Owura John Desmond Sowa atwetwe ho nkomo na sesi a wo mo etua contractor no eka no wo mo behwe na project no wetimi aye ama kwan afa ne ntuma pa efra. If the funds have been released, the Maripoma, he has to also do the needful and release the funds accordingly because he is the contractor. So payments are made to him, but he has to make sure so be disbursed. Send a bear or more grants on Ayejumano. So personally, no, I'm going all out. I'm not going to leave any stone unturned to ensure say obey releases the case so releasing no farmer or more grants no munye juma. Meeting at the Prince Owusu Esiedu. Adom News. Me engineer no sana Adom TV. Badwam kase no yen fancy ha media fia amankwa tamaklo kan ye ho yemfa adomonline.com stories ene de obonkrata ne de no ento so yakwa basisia.